twongeye kubasuhuza mwebwe mukomeze gukurikira Umuvuno TV. Kuri uyu munsi ngiye mugiye kubana muri aya makuru uyu munsi ni Munezero Fred nk'ibisanzwe. Tukaba tugiye kwibanda ku makuru menshi agiye atandukanye hirya no hino ku isi, aho turi bwibande cyane mu burasirazuba bwa Congo, muri Republika Democratique du Congo. Ibiganiro byinshi twagiye dukora tuba tubibutse kugira ngo mukomeze mudukurikirane ndetse mukore subscribe, mukore share ndetse mukore no kuri like. Nibisanzwe rero ku makuru menshi twagiye tubategurira, tugiye kwibanda ku bice byinshi byagiye bikomeza gufatwa muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho leta ya Kinshasa ikomeje kwinangira ku masezerano yakoreye i Doha. Bikaba biri gukomeza guha imbaraga nyinshi cyane umutwe wa AFC M23 gukomeza kwigarurira ibice bimwe na bimwe, aho yatangiye kugaragaza noneho ko ishaka gufata ibice byinshi cyane ndetse ikomeje no kongera imbaraga iyo n'umutwe watwirwaneho. Tukaba turi buze no kunyarukira muri Uvira, tukaza kureba uburyo byifashe muri Uvira. Hari uduce twinshi natwo twegereye Uvira twatangiye no gutera ubwoba abarundi, bakaba batangiye kugira ubwoba bavuga ko isaha n'isaha AFC M23 ishobora gufata Uvira bikarenga, ikaba yatangira no kwataka igihugu cy'u Burundi, aho Ndayishimiye yatangiye nawe kugira ubwoba buteye natwe inkeke. Tukaba dukeka ko intambara ishobora kuba itaba intambara yo muri Congo, ahubwo ishobora kugera no mu karere kose. Turaza no kwibanda ku rugamba, aho turi buze gusanga hari bamwe mu barwanyi bashobora kuba batangiye kwicwa, ndetse bamwe bakaba banafashwe matekwa, aho bafashwe n'ingabo za AFC M23. Turaza no kugera ku Babirigi bakomeje gukomeza gufasha FRDC, abarundi na wazalendo bakomeje kubafasha mu buryo bwo gukomeza kwica abanyamurenge mu minembwe. Turaza no kuvuga kuri General Sematama nawe wamaze gufata umwanzuro ko agomba kuvuga vuba ibyo avuze kandi bigahita bikorwa. Umutwe watwirwaneho nawe ukomeje kwigarurira uduce twinshi cyane, ndetse aho uri guterwa ingabo na AFC M23. Tukaba dukomeje noneho amakuru yacu, tukaba tugiye kugaruka tuyarambura mu kanya gatoya, kanze tugaruke tuyarambura neza. Nkuko twari dukomeje rero kubibabwira, hari ibice byinshi byagiye bikomeza gufatwa, aho leta ya Kinshasa ikomeje gutanga igihugu, aho Felix Tshisekedi abantu benshi batangiye kuvuga ko ari we ushobora kuba yabigizemo uruhare kugira ngo ibice bimwe na bimwe byo mu burasirazuba bwa Congo bikomeze gufatwa. Ibinyamakuru byinshi nka BBC byagiye bibitangaza, bikagera naho bamwe mu baturage bavuga ko Felix Tshisekedi adakeneye kumvikana n'umutwe wa AFC M23 mu burasirazuba bwa Congo. Ikimenyetso kibigaragaza, yamaze gufata umwanzuro, afata umwanzuro w'uko inkunga zose zajyaga mu bice AFC M23 yafashe igomba guhagarara. Amabanki yamaze kuyafunga. Ni ibintu nawe ureba ubwawe ukabona yashyizemo n'ibintu by'ubwenge buke. Abanyeshuri yamaze gufunga ibigo by'amashuri, imishahara yahembwaga abakozi bahano AFC M23 yafashe bose yamaze kubikuraho. Ajya mu nteko nshinga amategeko avuga ko ahantu hose AFC M23 yafashe nta kintu na kimwe giturutse Kinshasa cyemerewe kujyayo, kuko nibyo bari kubona byagerageje kujyayo, bari kugerageza guhita babikupa bimwe bakanabifata bakanabifunga. Hari n'abantu bagerageje kubyinjizamo mu buryo butemewe, ariko abo ngabo bafashwe nk'abagambanyi bagera ku rwego bashobora gukatwa igihanga. Ni ibintu nawe ubona ubwawe ukabona ko Tshisekedi yashyizemo ibintu bitari byiza, bitari na ngombwa. Bimwe mu bice rero abanyamakuru benshi bagenda bavugaho, ndetse n'abaturage bo bavuga ko ubwabo Tshisekedi batamushaka. Ariko ibi bintu
uburyo nabo babikora sinzi ko byapfa gukunda, gusa bo ni icyifuzo bafite kuko bamwe batangiye no kugenda bamanika ibyapa bavuga ko umutwe wa AFC M23 uri kubafasha cyane ukabagarurira amahoro kurusha uko bari bayafite bakiri kumwe na FRDC ikibarinda. Ndetse reka dukomeze hirya no hino muri Uvira turebe ukuntu naho byifashe. Ibintu biri muri Uvira byo nagaterera nzamba nta nubwo umuntu yabona n'uburyo abivuga kuko natwe ubwacu turi kubireba amarira agatemba. Harimo ubwicanyi buteye ubwoba cyane. Gusa hari amatangazo menshi yagiye atandukana abayobozi bamwe na bamwe bagiye bavuga ku ruhande rwa FRDC, ku ruhande rwa AFC M23, ku ruhande rw'abarundi, ku ruhande rwa Wazalendo, bose bagiye batanga amatangazo. Gusa amatangazo yose ahari ashimangirwa ku ruhande rwa Wazalendo, ku ruhande rw'abarundi, ku ruhande rwa FRDC nuko badashaka kuva muri Uvira kuri bubi na bwiza. Bazakora ibishoboka byose, ndetse n'ikimenyetso kibigaragaza hari bamwe mu bayobozi bashobora kuba bari bahari igihe Goma yafatwaga n'ibindi bice nka bya Masisi. Ibyo byose bifatwa, hari abantu bari bahari baraje bahungira muri Uvira, ariko Wazalendo yamaze kubirukanamo ibakuramo ivuga ko itabakeneye. Ndetse n'ikindi, hari n'abajenerali bari guturuka Kinshasa bakabazana muri Uvira, ariko Wazalendo ikanga kuko itabakeneye ngo nibo bashobora kuba bari gukomeza gutanga igihugu. Gusa itangazo rituruka muri AFC M23 rivuga ko M23 ishaka Uvira kuri bubi na bwiza. Twamaze kubona amakuru menshi cyane ko umuvugizi wa AFC M23 ariwe Wiringoma yamaze kuvuga ko nta kindi kintu cyabaho cyangwa se nubwo yatuzanga ryame atarumva ko Uvira yamaze kuvamo. Ikimenyetso noneho cyamaze kugaragaza ko Uvira igomba kuvamo kuri bubi na bwiza. Hari kamwe mu gace kegereye Uvira ndetse kanahana n'imbibi n'u Burundi. Ni umusozi muremure cyane wa Rubamba. Uwo musozi ukaba wamaze kwigarurirwa n'umutwe wa Twirwaneho na AFC M23, aho ndetse byamaze gutera ubwoba n'abarundi batangiye kwiheba pe. Gusa nanone Wazalendo n'abarundi bo ntibakeneye ko biba, kuko abarundi bamaze kubona ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariho bakura amaramuko cyangwa se ariho bakura igitoro. Igitoro rero aho bagikura ntibashaka kuhava. Bumvikanye na AFC M23, bumvikana ko bagomba kuvamo, bamara kuvamo AFC M23 ikagira ibyo bagenera, ariko bo bageze aho baremera. Igihe kimwe usanga babyemeye, ariko ikindi gihe ugasanga babyanze, ahubwo bari gukomeza bashaka gukomeza guhangana, gukomeza. Gusa ikigaragara cyo nuko bafite intege nkeya cyane. Nubwo bafite intege nkeya, hari umujenerali uherutse kuva i Bujumbura, we yaraje kuko hari ibitero byigeze kuba, indege zashakaga kujya kurasa mu Minembwe zikica abanyamurenge bariyo, ziza kuyoba. Zimaze kuyoba zijya mu basirikare b'abarundi n'abasirikare ba Wazalendo zirabica. Zimaze kubica biba ubwa mbere, biba n'inshuro ya kabiri. Noneho bageze aho biga tekinike yuko bagomba noneho kujya barwana. Biga ko bagomba gucukura imyobo bakajya barwana bari mu myobo. Igihe kimwe batera, bamara guterwa, igihe bateye bakagenda bakarwana, ariko igihe cy'ubwihisho nabo igihe batewe bakaza kwihisha muri yabo. Ni ibintu bagiye bavumbura tactique nyinshi z'intambara kugira ngo barebe ko bazabasha gutsinda iyo ntambara. Gusa ikintu kimaze kugaragara neza nuko ndetse M23 kuba iri mu bice biri hafi, ntabwo tubihamya neza cyangwa tubihagazeho neza 100%, gusa bivugwa ko no mu mujyi wa Uvira harimo bamwe mu basirikare ba AFC M23. Gusa gupfa kubihamya ntabwo twe tubihamya ngo tube twabivuga kuko ni nabo ntibabivuga. Gusa ikigaragara cyo nuko barimo
bamaze no gufata uburyo bagomba kwinjira, icyo bashaka ni ugufunga inzira zijya i Kinshasa, ubundi bakabakubita babamanura babajyana mu Burundi, kuko nta handi hantu bazaba bafite ho guhungira cyangwa se bakinjira mu mazi. Okay, reka duhindure kuri page tugere no ku bijyanye n'ingabo zatangiye kugaragara, n'ingabo natwe turi kubona tukabona ziri kubigenderamo mu buryo zitazi. Ndayishimiye we ari kumva ku ruhande rwe nk'igitoro kiramunyuze, aranezerewe, ariko ingabo z'Abarundi ziri gupfa pe, ziri gupfa. Aho byatangiye kugaragara, AFC M23 yatangiye kugaragaza bamwe mu bo yafashe, noneho ikabafata rwantoki, ikaba yabafashe, abandi benshi bapfuye. Ndetse none iki nababaje nuko basi badashobora kuba basubizwe mu miryango yabo ngo bashyingurwe mu cyubahiro. Ni ibintu bibabaje kandi biteye n'agahinda, ni ibintu bibabaje biteye n'agahinda ku buryo utakeka ko nawe birababaje. Bo bari gushaka kumva ko bagomba kurwana bakareka M23 ntiyinjire muri Uvira muri iki, ariko bo urebye nta nyungu nyinshi babifiteho uretse kuhagendera. Aho byamaze kugaragara bamwe mu bice byo mu Burundi, ababyeyi bari gutabaza bavuga ati abana bacu, ariko nabo bakomeze bagire kwihangana. Iyi nkuru ni inkuru ibabaje umuntu adashobora gukomeza gutsindagira, kuko amarangamutima agera akagufata nawe ubwawe kumva birakurenze. Gusa si ibyo gusa, kuko na Ndayishimiye ubwe akimara kumva ko Rubamba yafashwe yatangiye kugira ubwoba. Umusozi wa Rubamba ni umusozi uri hejuru cyane wirengeye, ku buryo umuntu uri ku musozi ari kureba muri Kongo cyane, akanareba muri Uvira, akareba mu Burundi, aho none ari kureba presidence. Ubu ngubu biroroshye ko bibaye ngombwa ko hagira igikoma AFC M23 ikaba yakataka, wenda ko yo yanatangaje ko idakeneye kwataka, ahubwo icyo ikeneye ari uko bagabanya ibitero bafite, yakoresha imbunda ntoya kugira ngo irase kuri presidence z'Uburundi. Ni ibintu bitangaje, ni ibintu nawe ureba ukabona ko biteye inkeke. Ariho na Ndayishimiye ahera avuga ko bishobora kuba intambara y'akarere, aho usanga bashyiramo amajwi y'ibindi bihugu, kumva nabo bari gushyira mu bwenge bukeya. Okay, reka dukomeze rero n'ayandi makuru twagiye tubategurira. Harimo nka Generali Sematama. Generali Sematama nawe yavuze ko icyo ashaka n'inzozi afite ari ukumva ngo intambara yo kwishyira kwizana yabonetse mu gihugu, akumva ko abanyamurenge nabo ari abantu nk'abandi. Nicyo kintu ashaka kandi ashyize imbere kurusha ibindi byose. Ni inkuru tukiri gutohoza tutarafata neza ngo ku buryo twahita tuyishyira hanze. Gusa Generali Sematama ndetse na Twirwaneho bo bakomeje gukaza umurego, bakomeje kuba barwana kugira ngo bakomeze guharanira kwishyira kwizana kwabo. Andi makuru turakomeza kuyabashakira kugira tuyabagezeho neza. Ndagira ngo mbibutse gukora subscribe, ukore like, ndetse numva binakunejeje ushyire muri comment icyo dushobora gukosora cyangwa icyo ushobora kuba wifuza ko tukugezaho. Nje mwari muri kubana mu kiganiro ni Munezero Fred nk'ibisanzwe. Ndakeka ikiganiro nakagaruka. Ciao ciao, hasta la vista, turi kumwe.